باب فضل قراءة القرآن عن بناء حديث الشيخ نادر. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن براء ابن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا شوية هجرية باكلي أني كمناني أني بيناني أني ناني شهر رجب مين هجرية سانكال ولو فلنا بيسوي يوم مغني فلنا ميلادي نصارى وكجاتي با فلاني مغني سبا سانكال فلنا بيسوي وطني سباناي أمبي باكو جيكوروني غلو فلا مسجد السلام كونو درسوبه إمامنا النووي رحمه الله وكتاب كونو رياض الصالحين bonda mi fasamantiya min be qur'ana kala nambo bonda dela hadisa min ni kalanda min anaye bi wani bara ibn ajib radiyallahu anhuma قال كان الرجل يقرأ سورة الكهف. bara ibn ajib ko chedo tumbe kwa tumbake ka suratul kahfi kala wa indahu farasun marbutun bi satanayni ayasuru sodo be cheyin kerefe soyin sirlendo ni juru fulay fataqassatahu sahabatu kabandogo nana ka yanga soyin kunna fajalati tedunu wajala farasuhu yanfiru minha. kabanugo mun yangara soyin kunna kabanugo mbake ka jigi kana soyin ma soyin fana bake ka boli abake ka giri ko abebo kabanugo nkoro. falamma asbaha atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fajakara lahu jalika. tumami dugu jera cheyin nana chide ma كنين قيسا فوشيدنيا فقالت تلك السكينة تنزلت للقرآن. شيدن كنين يسابتين حكي سيدة ناجغرا قرآن كلاين كما ني حديثة بواري مسلم يه حديثة ينبو مؤلفو ألقى نيمة أيافو كتابكم رياض الصالحين باب فضل قراءة القرآن ما يدل على فضل قراءة القرآن من الأحاديث سابقة واللاحقة. نيمبوندا من فلان نيكو قرآن كلام فسمانتيا نيمبوندا أي حديث ودفو قرآن كلام فسمانتيا لا حديث منون تمنا أني حديث منون بنا. فمن ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أبو حديثه كونو bara ibn ajibi ka hadisala ka je kabwama ko ce do tumbe suratul kahf kala. suratul kahf
عليه سورة أبي سورة الإسراء أني سورة مريم نيوكونشي أفسمنتيا تشيدين كوني مغمينيا كلا جمع دو ko juma fulani ñogonce ko noro do be jeya ala be noro do kiye ni hadisa do ya lafu Cheikh Albani hadisa insa ni suratul kahfi kala juma do ala be noro do bangiye juma fulani ñogonce iri way do la ala be noro do bange kata duguma fo sanfe do ko ni noro ko la ala ba do dusukunde kono do ko ni noro ala bado inyede la ni dusukun kono do ko ni noro abima kono lahara de ala bini mogo tobo nyogo nanaye nimbe suratu kafi fasamantala harisa do ya defu me Cheikh Albani ya saha ani fana doni ke bawu ya ira fana hari ne harisa illa fura qur'ana kalan kanyi de salafu tumbaka comme Abdullah ibn Umar nyono salafu tumbaka ube suratul kafi kala jumato suratul kafi ka kala jumado akanyi jumado nyata depuis algamisa na tilela tilebina juma yata odela fo kata ni juma yere tilena ni tilebina juma beba ni français kono la kera sufelawo akera tilefelawo ni shera ka suratul kafi kara iya kala jumado fasamantia bala suratul kafi qisa do bala qisa mununi ala yofo aka cidenye minye kulugo dunko ka qisa ba kono ani jizul kharani ni ka qisa ba kono ani khidri ka qisa ba kono wa kana haja ar-rajul yaqra al-quran faqashihu ya anni qattahu shay'u ninche intumbe qur'ana kala pendo nana kadatu misili jullatun kannahu qamamatu min nana kale datugun abe komi kabanoko kullama qara anzala min fawqi min nana kayanga ka komi kabanoko nale kala nadro abe jigi na abe kala akalana abe jigi aka so sirilentum ba kerefe so in sirilendo ni juru fulay so in tumba ke ka giri harisa na chogo dola tuma mi chenya ye soyin bake kagiri asirana ya sura den fitini do fana be soyin kerefe asirana soyin kana juru tige ko soro aye salli tige aye kala injo abora kenema anyabe kabano ina dugu jele aya fo cidenye tuma ma ye ciden kibariya ciden ko tilka sakinatun najalati liqira'atil qur'an akon ni nye sabatin hakili sigide na jigina qur'ana kalan kama lianna sakinatin tanzilu inda qira'ati alquran idha qara'ahu al-insan bitamahuli wa tadabbur parce que qur'ana fule hakili jigini sabati be kala qur'ana kala wakati ni mogo min nye qur'ana kala ni hakili sigiye iya kala ni tashiye fa inna sakinatin tanazzalu hatta tasilu ila qalbi alqari hakli sigini ma fantiya be jigi fo kata addo kalamba indu sukun kono wa yanzilu Allahu sakinatu fi qalbihi ala be hakli sigini ma fantiani sabati ala ba ajigi du sukun kono wa hadhihi alqissatu min karamati alawliya balon qissa min fulani uba fo ninde ma ko ala kam mo nyumon ko ala be bonya min kuye fali awliya lahum karamat waliju karama buye bonya buye lakinni laysa likulli waliy karamatu me ala ka waliju be fanate ko bonya be kiyede wa inma yuti Allah subhanahu wa ta'ala ba'd al-awliya al-karamatu تثبيتا له وتصديقا لما كان له من الحق على كولجو دودي على ببونياني كرامه دو كويه puru ku uchinya tigiya ukalli mananu kalanya siranya la anu be chinya minka ku chinya tigiya ukachinya ka وهي يعني الكرامه
umuru khariqatu li adati karamani bonya munye kodo lew na be ke alaka jonyumay ko min be bo hada madon kala daw kono yani la taati ala wufiq li adati hada madon kala danu ka ko chogo ko intena o chogola yejiri Allahu azza wa jalla ala yaddi badu awliyaihi takrima lahu wa tasbita lahu me alabu na nyogono boli aka woliju dode bolo ka bonyanaye ka sabati wa tasdiqa lima huwa alayhi min alhaq ani ka tinya tigiya be tinya minka wa hiya fi nafsi alwaqti mu'jijatu lirasul alladhi yatba'u hadha alwaliy o waqti fana alaka woliju be ni ala ye bonya minkiye o bonya fana ye dese fendo de ye annabi nyuma ye ituguna nabi nyuma minko وغير ذكر العلماء رحمه الله أن القواريق ثلاثة أقسام دونك باو كون نينكو سوغومي كومي منون بك balili ko munun be ken ni munun be bo hada madon kay la daw kono nuka fen do taw kono u fana tilelen kata tilayro masaba Sheikhul Islam baynu nu fo kitabun nubuwa an-nubuwati aka kitabu do be an-nubuwati aben ni fana fo kono ko munun beke nu be bo hada madon ka fendon tan kono akolla hala sabade qishimun ayatul lil anbiya la hala adobe wayeta man shede ala boken nabi nyuma we komi bere min tumbe Musa bolo ani nyame mi ni ala nyame min ke ndi salihuma ani nin qur'ana min dira cidema nabi nyuma uta uba fode ma ko al ayat ube mu'jiza wayen nabi nyuma utai wa qishimun karamatil awliya fulanna tila mayro dobe uba foma ko waliju ka bonya alaka waliju ka karama alaka waliju ka bonya wa qishimu ihanatu min as-sayatin yajriha Allahu ala khilafil alat ala khilafil adati ala aidin sayatin walayju billah sabana uba foma li ihanati dogoyali ki dogoya ala boboli shaytanu de ka boloka shaytane ko be mugo munun bolo ala bo de ke kulu dogoya ube misaliya benafo wa alamatu zalika anna alladhi tahsul law hadhihi alqawariq imman yakuna nabiyya aw waliya lirrahman aw waliya lishaytan donc onye ninko saba minfo ninko saba ta man sheye jumaye nu kera mugo minye mugo tiladiro saba imma ninko munun beke nabe bo hada madun ka fendonen kono imma anaken nabi nyumaye imma akera alaka walijuye imma akera shaytane ka walijuye wa min al-ma'lum annahu yakuna an-nabiyya aw waliya lirrahman aw waliya lishaytan min al-ma'lum annahu ba'da wafati rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yamkun an takun karamatun mu'ajjat abada bon nabi nyuma konita ciden fatulen kofe nabi nyuma konita mu'ajjate tuguni parce que cide wul labanye anka cide nye li anna an-nubuwatu inqata'ati wa jaaka ar-rasulu wa qatama an-nabiyina parce que nabi nyuma konitigira waye jonye waye cidende alede nabi nyuma utimme bagay donc nabi nyuma konita amba fo mi male ayatu mu'jiza o shembora lawteke jian kono tuguni parce que nabi nyuma tay ko famuna do atora munyesisa baghiyatul karamati wa baghiyatun al ahwali shaytaniyya ko fula de tora sisa bonya min beke alaka waliju ye anishe ko munun beke shaytane mugoye asuujati wa shihr wa ma asbah jalika ube mori ganaya munun ke ka ko doke ko munun be bo hada madun ka fendone no kala da donen kono anu be dabali munun ke shaytane barakila utayoye al karamatu alamatuha an yajriya Allahu azza wa jalla ala yad ar-rajul salih min awliya illah bo karama ye jumaye ala be min bole ala be minke ala ka jonyuma doye
mogo nyuma alanya siranya baga mumini alabe minke oye uba fodema ko karama wa awliya'ullahi hum almu'minun almuttaqun kama qala Allah ta'ala mi alaka waliju ye jumi alaka waliju ye mu'minun alanya siranya baga komi ala yere ya futu komi ala inna awliya'allahi la khawfu alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun alako ne alaka waliju siranya tuye joro tuye jondo munu limanani alay limaniya jonse woron sabatile mbudu sukun kono awo ye bara nyuma fana ke fana wa kanu yattaquna alayu nyamarani fenwo fenye ku ko toy haramu law yobe toy mu'mini alanya siranya baga ode alaka walijuya bonson kote jammu kote ce ko tala muso ko tala jonkon tala horonya ko tala ce ni muso ya tala ka ewa walijuya la de alaka waliju mugo bebe sheka ke alaka waliju alanya sirnya baga be mu'mini be alanya sirnya be abe alaka waliju jammu kote koy bonson kote de komi jamanaw ubake ka kunfiun nege ka utila uni nyogonche ka kunfiun tila uni nyogonche netaye nununye unka shegu ye karasai netaye nununye ka utila wali jute bo awula wali jute bo aw bonsola aw be mogode no fe bara ko lude wali jue u yere na umuga u dew na umuga o dew na umuga utiluma sama una umuga wali jute bo awla aw be wulu no fe dro wali juya ye mu'mina ni Allah ya siranya de ce ya tala muso ya tala maryam ay alaka wali jude maryam alaka wali jude muso de do wali jude do bilal ya alaka wali jude donya tala koy ni jonde mu'mina sirana Allah ya alaka wali jude ni muso de sirana alanye mu'minu alaka wali judo ni ce de sirana alanye alaka wali judo ewa demiseni de sirana ni alaka wali judo fa ija jara shay'u qariqa li adata la yad rajul salih ni alaye min bora hada madon kalla da kono mogo nyumay mu'minu taqiyyun mu'minu alanye sirana baga ma'rufu bil khairi qila hadhihi karamatu na tigi doni ndi hera kele ba fore ma ko karama ko bonya wal qismu salis tila yurma sabana ashhiru wal ahwal shaytaniya wa yadda balide ani shaytani kon tajri ala tawaqit wa awliya'i shayatin alladhina yad'una annahum awliya'u donc ko su dabalita ani shaytani baraw ulube boli mbo juma mbolo ha taaguti nunu taaguti shetane ka woli nunu munum bay wole kata yere makulu ye woli juye kasoro taaguti de do shetane ka woli jude do ulude be dabali nunu ke ani shetane barabe ulude bolo ube ko doke hada madun nye koro munum be hada madun kala da koro mogo nyana bonya de kere uye kasoro uye dabali de ke uye shetane barado do ويلعبون بأقول سفهاء نوبتلون كني فندم بلوك حكلوه وأقول العامة عن الجماعة منو كلا فندم بلي كلام بلون نوبتلون كنوك حكلوه تزيد الإنسان يكبر إمامته ويوسع قمه ويطول لحيته ويأفر جبهته على الأرض ليجهر عليه أسر السجود ومسبح ذلك min laybi bi uqulin nas bido semino ko an inu dosro ana jalam go bere ba do kunkolo inna ana doloki yere bolo da yere demiseni be se ka dona hay doloki bolo da ferele abeta uludo ka bumbo shibila ka tentreke duguma sujudi non ka to dugukolo non ka to atenna ka treke duguma pour abe mogo hakili sunya chogomi ka mogo trompe ko hakili sunya
summa yastaqdimu sayatin li aqradihi o kofi abake ka setane fana bila ka barawla akalla nyini ye munu nyabe setane birawla la nyini qasatan fataqdimuhu fataqrabu lahu albaid setane be barake nay minye inkajja setanu no o girala وربما تحمله في الهواء ويطير في الجو akacha yere setane o dobe pani a do ye sanfe katanu ye yoro dola kapanu ye hatta qila inna badahum suhida fi baiti fi awwal yawm arafata thumma hamalatuhu sayatin hatta adraka an-nas fi arafati fa hawla sayatin yali abuna bi uqulin nas mun seminu ko fo ya fo ku do sogoma atumba akasokono bebo min kalama ko setane ya ta katanai arafa don katanai arafa keneka akan arafa kene mugo aka farukai o kofe kana sage ka kasokono nube kilonke keni hadama don ka hakiliye on balmon nin qisa fana shawr sila buntemia buno sinu fleka koriya ke kata qisa min buntemia ya annatin nubuwa aka kitabun kono ako udow be ni setane mugo udow be setane be panu ye arafa do donkele kulu tara hiji kana ako setane be panu ye pachola haru yerete min kalama setane be tana ye arafa abejo arafa kasoro namu mata setane be tana ye alikaba abe tawafuke kasoro man namuta alebe sage kana ko ale hijira ako setane be panu ye annabuwa abe harin nindo kan majmu fatawa kono della ka fon ka rasulan kon ka chokorba della ka kisa do fonye fonna nan ni nyebunte mi aka kitabu kono ko chede do ko sangosa ko hijo arafa donde bo ko sufela la le ba fo mugoma ewa sini de arafa mugomi samba min bi bolo anati sini mbeta arafa mbeta makanaka samba ubena mi samba min bi bolo sufela la ibena nai ni dugu jera abeta arafa abena ni hiji kala unana a domba ko bafu fana kwanya ye arafa bo be ja ani shetane de tumbe barake ngonfe tumami ale korola aya den wole ka bara nye fay shetane togomindo abe iridu chogomi aya be fodenye mi ato amafo aw tumami ale banna dugumogo arafa do arafa be komi sini ko demma ewa na ya soro e pa ifa palashin ibe se kake ni wakati nyogona de ifa be sarama de ambe sambaw dama ni dugu jara betam maka kana fana nan ka sambaw bena na ya soro ifa ba ifa bo kwa ye nani sambaw ye parce que fa ye togo indama ye shetane togo indama aba hara yuru chogo mi so min kono ka be chogo irala unana ni sambaw ye den tara do sokono faye afaye chogome aye iridunke ale bubu min kalama de nyame belebele bade bora dugu jukoro nyame aye nyame minana nu juru ibole dugu kono nana nyame mbirila akwa be yele nyame ngai nyame ko atekete de ni fatunte barake nyo ni chogola de ko mundo ako ibe sujuru de binye folo ne setane de koy ibe sujuru de binne ni e sujuru binye mbeita de kapanie katene makakana ako ka sujuru biye ako nete sujuru bi danfenya nete sujuru bi foye ni ala kelempewte nyame tununa ala anana dugu kono dugu jele ako dugu mogoma ayena ka samba utam fa sara flanka foyaka asara shetane bato de ka flanka foya ataw bolo ya useminu ka saro ateya jinna butare kapanu ye kutara maka shetane barado de kana utrompe de e haro don pilota la uba foya doko ko dobake kafo bido kunkuru do ka bido kunkuru dala ko doma kun ni be seka ewa Espagne nunu shini nunu ni be seka mugo shiri kanana ya tedo avion kono ko hombese la hawla wala ite bandu shiri folo ikana nu bilanka president koro
sani e kam mo siri Espagne kanata te do abio kono e anni bandu be nyogo nan tu yorodo usiri kunati shetane barakila be shetane tagutiu shetane nu be tilunke ken jamana donka hakiluye Chokorba ye nimbaro fonye ntara ye majmu fatawa libuntemia aka kitabu ban nebu watu nya ya kuno afule usemenu ka kitabu kuno ya jinna de be panu ye uba fo nini de ma ko shetani ahwali shetani ya ni shihiru ulude tayen ninye alaka wali jotere wa in kanu yafaluna haja shay'un fa innahu la karamata lahum harin na yasro ben ninkede ninte bonyaye katuma de ninte karamani bonyaye de wali karamatun wali hanatun allafa fiha al ulama kashira minye karama min beke alaka wali juye ani doyam mali min beke shetani barakelawiye ani qawariqu shetaniya doni ke bago ye kitabu de wala hinunun fana kama doni ke baga chama wa min ahsan ma ulifa ewa kitabu nyuma min dilala ninko kama al-furqan bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan li shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah nim fanana ka kitabu nebuwa intekelanyere shaykh al-islam ibn taymiyyah kitabu do de dilala nin kama kitabu munun fana dilala nin ko suko kama nyuma ibn taymiyyah ka kitabu min fulani harin ni donna internetu la ka sarahu nyini Cheikh Salih Fawzan ya sarahu akase tube al-furqan bayna awliya ar-rahman wa awliya shaytan ko faram fanshiya difference min be alaka wali juni shaytan ka wali juni nyogonje kitabun to ko yode zakara fihi ashiya'an kaseeratu min karamati al-awliya wa ashiya'a ukhra min ihanati al-a'da nin kitabu kono bunte miya ye fen chaman fo ala ye karaman ni bonya minka ala ka wali juye aya chaman fo kitabu in kono ani ala ye dogoyamma minke shetane barakelawe ka chaman fo kono o doye munye abe kitabu kono be fitinu de fodro aka sagi katake nafis kitabu nyuma abe kitabu kono abu muslim abdullah ibn shawb al-qawlani سيد التابعين وجاهد الأشر نيني تابعين دني نشي أبو مسلم القولاني على السلام يرى تشيدن تلي لما نتشيدن من يغني ودي أتوبا كنت تابعين ودلا أتومبي يماني دي يماني قلون تيغلا دجالي دو بوراي كو على أسناد على ناسي على أسعد على أناسي ninye galontigala de ya wole kata yerema ko alayen nabi nyumade abu muslimu o yeslama de ko ale maso ne maso kan nabi nyumaya alasina da anasi ayetta suma bade mene ko kata abu muslimu qawlani wole kana wa ba fili tasuma ko utara wale kana ayata ka fili tasuma kuno bebo min kalama bake ka salli tasuma kuno tasuma mo foi kala o ya fili tasuma kuna bake ka salli tasuma kuno abu muslim khawlani ni nya bonya de karamani bonya de do ni ala ya kai ali asina le anan si kam go kama ko ni man ninge nin kamma boyla jama min bino fe nimbi ka jama murti koy ko sisa nebe min fuye boya ibeta yoro mi kata abu muslim khawlani anana madina odela anana madina abubakar shidiq tiledela anale madina aya kan nyame shiri adonna misira aya kan nyame bira jigna donna kiden ka misiri kuna be salli aya Umar ibn Khattab be misiri ngono Umaru ya lajeta sallito atila la dro Umaru taran ako e borami ako ne bora yeman ako yala alaka jonyuma min birala tasuma la ni tasuma mo fien kala e bodowa
ako abu muslimu abdullah ibn sawbil qawlani ako edowa ako nedo umaru ya mina ya mbarashi umaru ya mina kata abubakar fe abubakar sigilen fule umaru ya abu muslimu sigale ni abubakar ce abu muslimu be umaru na abubakar ce umaru ko alhamdulillah akonye alatanu masami min faga abada fo min kera a tereke ibrahima ye na ya o ɲɔgɔnna kɛ ciden ka manto dɔ ye ni ɲɔgɔn ye ɲana k'a sɔrɔ masa ɲɛ ala tanu nin kɛra abu muslim hawlani min karamati lawliya a dɔ ye mun ye usaid bun hudayr wa abadi ibn busir seba fula de nunu nyu ulu tara baro ke ciden fede dondola o yasuru addo dibi bade bala su felala u bole dibi kabbo kojugo berede tumbu kelen kelen bolo me ala ye kelen ka berede ke komi toroshi abe yele u be sira ye nayi tuma mi farala a kelen kele bere kera komi lampa fokati do ka sokono ika berende ode menena komi toroshi be mo bolo chogo mi fokati do ka sokono donno ka sokono berew fagara nunu nya ciren ka sebo ba fo ninde ma karamatul awliya nin keru ye un kasa tabnu muhsin kelela utara jahadu dela uhudi ube jahadu dela akabba murde karira kale to kafiru fagara ba muru karila cire nye bereta kadama ala ye berende yele maka ke ba muru un kasa tabnu muhsin bere nyele mana ka ke ba muru de abolo ka kafiru fagana ko mi be ba muru ke ka mo faga chogom ummu ayman ni nyes musode seba musodo aye ci de nyere lamu asunne de ye hijra ke kabo makka ko beta madina asunne wa yasru tilima filade do mi nogo ya mina ni mo ba fe kafaga suntige wakati fana sera jita bolo mi nogo fana digile mbala mi mino ba kafaga suntige wakati sera ji fana tabolo abebo min kalama dro ale ba kan nyame ka kilo be ju kusukusu kan na sanfe aya kunkolota dro anyabe juru filen dora juru jema mbala o ba sanfe aya kunkorota ka dawo ye juru filen girala abake ka tonna da kono jiba ke ka tonna da kono fo da fara aya kunu o kofe aya kunkorota tunu ka adawa juru filen girala la tuguni fo da fara yaku juru filen tara ka ke o chogola fo amina kafa depuis o fana kera ko depuis ale yo jimi fo kata samino mamina ako halale ya dabwa kama tilema filala wakati min nitile ka kala kosobe ko ale be su puru minogo kamina me minogo tamina fo kata sa shillatu bun ashiyamu abeta nunu be soro furqanu kono de buntemi aka kitabu nin fana tabina de do atara jahadu de la atale jahadu dan unato kabo jahadu yero la so sara ameru la krefe kontigi ala ne ta fe ne ka doni mogo wore ka ne ka doni ta nye ube ne ka yele mogo wore ka yere nan kan fenka nu betin kunna dana ya ala ntiga lan to fe nka so nyana ma ya nye nkin kan mina nun ka krige kala nin shera dugula ibe so yimina ala yi so nyana ma ya soyi ala yin nin kala ka nyana ma ya ka krige kala kana ka so kono anale aka so kono ako dewma ewa ako so yin singalende benna de aye krige bola singa fende do a singara made aye krige bola uye krige bola dro so dara kasa majmu fatawa li buntemia aben nin fo akono tuguni aben nin fo akono bal wonu nya fitinu de ni na nyogona min kera ciiden kam manto tabinan aba sedel godrinde la ko lu tafaye ha ani ala ibn hadramin nu tamana jika
de la ko foya wodi ya to doni ke bo ko ala ye karama ewa tamanse ke ewa nabi nyuma munun temena ko ala bonya tamanse kuye ko ala ya anyogona ke anka chidenye ube ye finke an chidenye anka chidenye min kabon nabi nyuma min temena ata ube chiden bato baga do ala ya nyogona kuye karama ni bonya munun temena donc nunu nye doni kana do aka dersu be kono ne ni nye kitabu min fal furqanu na tara ota abin nin caman da sura kono ni akira tabi na wuya ni shebau ba fu ninde ma karamatul awliya al ihanatu dogoyali o misali ya jume musalimatul kajjab ale fana ya wole ko ale nabi nyuma de ko cidem da shiga fi ngofin ke ko ale bake iya do cide kele dola jiko ye shebau mina ko cide ma jitu bolo kolo mimbe jitala ciden ko ka jido minan do kono kanati uye jido do minan kono cide nye do ka jimbo kolo in kono kolo in fara de tawjila o fora muslimatul kajabu ye awa ko ciden de laka ninkere ko amfana dugula ya kolo mimbe jido yarade ko basi tala atara jokolo indala ka kilisufo ka dajutu kolo inda ji fitinu munun tumbe kolo nyere da utara qawarul adatu do ni mbora hada madu lada kono ba mabo hada madu kala da kono ji fitinu mun nyere be kolo kono katanu yerete ihanatu alay ninke alaka doya ubafo ninde mali ihanatu anyogona ya sorofana ciden ka seba do katada tu kele dola nye mbora de ana ciden mare nye kise ba tegelate ciden nya nye mina ka asaga nola ka duaukala nye ye kenera kateme hari nye doinka o fora muslimatu kajabu do nana ko nye dimu bala ko ciden de la ka seba do nya frake awa kunnin fule nye dimi bala de fana ko ye nabi yo ciden de ako aya ka kilisuke ako tuwa nyara ala ya tigi finya shi akale anye finya na shi akale donc bunu semunu yow misali yadu fa ko muslimatul kajjabu alladhi kharaja fi yamamati fi aradi riyadi wa da annahu nabiyya ko muslimatul kajjabu bora yamama riyadi nunun fam filala ko alayhi nabi nyumade annahu jaa qaumu fa qalu lahu inna indana birra qara ma'uha mogodo nana ma ko kolodo ba an bolo aka jun de wa ndo yarade wala mu yabqa minhu illa qalilu aka jun taraji fitinu de ba kono wa talabu minhu an yati ilaiha wa nyina fe ko kana koloyma li ajali an yaburka alaiha kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا سكوا إليه قلة الماء يسر الله على يديه أن ينبع الماء بين أصابعه unana fana mako parce que cide comme atumbe cide ala cide mbonyanaay ni seba uya yira cide mako ji dese banna dro cide mbese ka ala deli a bolon konu yere ji bese ka poli ka bo bolon konu yere ni nyogonje seba uye unona do nyogona yira ale fana la ko kolo ka ji ku do yara فجاءوا إلى مسلمة الكجاب وقالوا إن البر قر ماؤها ولم يبغى فيه إلا قليل أو كوكولو كجيو دغيرة في تنو دي باكونو فجهب إلى البر يقولون إنه مج فيها مجة من الماء في حاجة البر ولما مج فيها الماء قار الماء الموجود فيها وتعرف يقولوا كوكولو جي دغيرة كواكنا أنا أني جيو دو نانا ko boy kuloyin kono ji munu nyere tumbe kuloyin kono tara shinya kele ulu jate la resisa ni ale nana ale ye kilishi ke ji munu ya ku bila kuloyin kono kuloyin jibe chaya de ka wuli me ubebe min kalama fitinu mu nyere tara fitinu mu nyere tumba kono o de tara haja la sakannahu amru khariqu li adati yani laysa min al adati anna al insani yamujju al ma fi birri
laysa fiha illa ma'ul qali summa yaquru ya do nin fana bora hada madon kala da kono ate hada madon kala da kono ko ni jibe kolo kono ni nana ka jibe boka faraka ka jube ta sinya kele est-ce que be hada madon kala da kono nin te hada madon kala da kono donc fendo be ke ate hada madon kala da kono mi atayira ko bonya do fana de o bayira ko do yamade do donc ni na nyogona ala yen nunu fana boli ewa muslimatul kajabu ku kama do yamay فعلى كل حال إذا أريت من شخص ما يكون قارقا لآداتي فإن كان مؤمنا تقيا يعرف بالصلاح والاستقامة فهذه من كرامة الأولياء مهم درك كما سرنيوي نايا ينقصو كرام مؤمنين نايا سر أتجي مؤمن ددو على يسرنيا مغدو mogo ba do ni mogo nyuma yade mogo ba do ni ko atilelen do dina de ka nini ko sugu keraye akado ko alaka bonyade do ni ala ya kai wa illam yakunu zalika fa ya hawalu shaytaniyati min asayatin na yasru atigito chogola ewa nunye shaytane ko wire atigini shaytane debe kenyugon fe shaytane debe ninke aye aw sihirun yashharu ayunun nas ube dabali do aye mogo nye dabali fendo be ka unya koro chogo do la kasurate o chogo yerela parce que dabali kela u fule ube mogo ka do nyaw dabali de fendo be lamaga e nya koro kasoro asabati lende do atake kalamaga onyo gona misale juma fa alqa asahu fa hiya suban mubin donc firawuna na ka jama uni musa tumamu tumbe ewa uye musa wala ku ka nyugunda dabali la tumami wulu yu ka berew mina bila uyu ka juru bila u ka berew nu ka juru kera mogo nye koro komu be tama kasoro dalen tumu chogola utunte tamare saharu ayuna nas wastarhabuhum uye mogo de nya dabali la berew nunu ni juru nunu kera mogo nya koro ku be la magaro be bole ja usabati lendu nola uye mogo de nya dabali o tumami alay musa nyamara ko aka ka berebila musa ya ka berebila musa ka bereya ubekunu faija hiya talqafu ma yakifunu ububu min kalama musa ka bere wulu ye fengo fembila kene ka bengalon tige musa ka bereya bekunu donc mbalma ko yenin ko sugu fulare na ya yenin ko sugu min bora hada madon kala da kono akera mugo doye aya tigilaje ni mu'mini do abishira alanye adonen no mo nyuma yaye atilelen alaka dina de ka tiden ka sunna la fahamu salafu salih min kera yen ko sula akafo ko alaka bonya ko karama de ala ya kai bonya do ala ya kai men nin ko sugu mo min nin kaba ko sugu ke abeta ma je kawo apanna de wo ayeddugo kolo ewa bugotewo shenya na maborao aya bere bilawo akera sayo aya ka kolosu bilawo ukera sayo na ya soro mu'mini talanya sernya bagati adonenti mo nyuma ya te ciden ka sunnaka ate ciden ka taboloka ko min fule akake dabali do aye mo nye dabali ube aye shaytan ni shaytan be barake nyogom fe shaytan ye ninke awa ode fule ka jinya fa tentente uba wele katu yerema ko ala ka wole ju ka mo trompe ka tilongo keni mo ni haknu ye ninni ko sugu ya be tago tini shaytané ube mo de nya dabali parce que togo ya fulare imma shaytané be fendo ke ube abe enya dabali fendo be lama nya koro enya na be lama kasro aba no de la uba fo ne sin shihiru takhili ngore tumbe jamana on kono hari munun tumbe yala ube mogo ka worinu ka nyomina ku bu nentige ube do be da ube kolonda awa disila ube nyosu so akono kolon no be ta boddugo koloka munu nya burusuke ka koro nunun tumbe ka jamanu na ka koro abe shetane bara nunu nya firawuna ka dabali togonde bu bolo ba nyewde koroto doro ka nyaw dabali fendo be ka unye koro togoro ka sorongalo ani hari munun tumba fo ko hada madembe yelema kulu be ke waray abere shihiru tagili de be nyawde dabali o ba ka nyawde dabali hada madembe ke nya koro komi wara ka suraba ka hada madanyala atayelema hada madende be se ka yelema
ala ye yele malike kado saura werela ala ya ke fen fula de jinna malikiya nunun de be se ka sekila ke kado sekila werela jinna ni malikiya mi hadamade ala yi da cogo mi hadamade te se ka a yere bo dan cogo la ko be ke foye shaytane o jinna o be ke sawuye o be ke wuluye o be ke jakumani malikiya be do hadamade saurala na be na hadamade ma jinna be se ka do hadamade saurala kanaima mi hadamade te se ka yere made fin mu fin tumba ke kafo abe shaytane ube kinya dabali o de tumbu bolo ala kam mo nyuma wute shaytane ka wali jode ala kan kisu toroma fali ha silo la nyini yem munye doro nin ka ba nogo min fule ninye na yanga ninche ka ninye karama de ninye bonya de ni ala ya kai ciden ka sheba do ninye ala yen nin kai bonya ni karama de donc ninya irana ko qur'ana kala fasamantia bala ninya irana ko qur'ana kala fasamantia bala parce que ninche tumbe suratul kahf kala ala ye kaba nogo do jigi kana ama minye hakli sigi bala ani sabati وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بأشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف واللام حرف وميم حرف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. واني ابن مسعود رضي الله عنه قال سمع عبد الله بن مسعود ملك جكبواما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك تشيدن ولك تنونا كسباكا من قرأ حرفا من كتاب الله تشيدن كن مؤمن حرف كله نيا قرأ لك كتاب الله فله حسنة براجي كلم بيه نيمان كلم بسبيه ولحسنة بأسر أمثالها nyuman kele ala fana bay sagi koke anyuguna tanye la aqul alif lam mim haraf me ciden kon tafo alif lam mim ntafo kon ni harafa ede walakin alif wa harafu wa lam haraf wa mim haraf misali la sa ni eko alif lam mim harafu jolido saba donc baraji bi saba de biye alif lam mim wote harafu yede alif haraf lam haraf mim haraf alif lam mim baraji bi saba de biye ni hadisa turmiye hadisa imbo qala hadisu hasanu sahih ako hadisa kani asahalendo bo mbalmo ni mo min nya qur'ana kala nin chogola ebe qur'ana jigi nin chogola jombi ka baraji hakke doni ala kelim tawte baraji bade yenni nye ni harafu kelen be qur'ana kuno baraji tandelo alif lam mim baraji bisaba fo ikata qur'ana be dafa وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخربي. قد سمعنا ابن عباس ملك جكبواما أفلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخربي. كيدن كم مغمي كوني فويتي إكونو قرآن فويتي إكونو كوي إبي كومي سو غرجالين من ني حديثاي ديفوي حديثاي سندول لا فلندو حديثا سالنتي دونك كوني مغو فوي قرآن يورو فويتي إكونو كوي إبي كومي سو غرجالين سو من غرجالين ني مغو تالا من حديثاي الله فلندو سالنتي جولي تورا حديث بيها. وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا
فإن منزلتك عند آخر آيتك تقرأها. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ni hadisa be ko man temena ka ube nyafo sarahula ko yomali qiyama do ko ba fo qur'ana dunkema qur'ana kalambaga o ba fo qur'ana kala ika yele kata sanfe ika do ika arjanna so abika ayal labandela me qur'ana dunke ye jonye nya prefere latiga we anko qur'ana dunke ye de mogo min abake ka qur'ana kala be barake na hari na durusilen tabolo nin qur'ana kalambaga min fele ni ba fa qur'ana dunkema ube ba fa qur'ana kalambaga ma kala ika yele kata sanfe aya ni ba kala ibe yele kata sanfe aya ni ba kala ibe yele kata sanfe ika arjanna sobeke ika aya labandela ni qur'ana aya laba min kay ka arjanna sobeke o yoro dala ibe yele kata de fo kata qur'ana ba yoro mi ka aya laba o ika arjanna sobeke o yoro dala fasamanta be nimbo ni nye fasamanta bele qur'ana ye qur'ana tigiye me qur'ana tigiye jonye mi nye qur'ana kala ka durushi mi nye qur'ana kala akerasa adurusilen bi bolo akerasa hara durusilen ti bolo be qur'ana de ta ka kala ha iye amana do fana iye amana do qur'ana koro iya famu ka amana do sabana iye barake nay ninde to ko qur'ana tigi nin kera sa e ya durushiyo e ma durushiyo e min be qur'ana kala nin to ko ni lay bakala bi tadabbur qur'ana kala na akolon kala na afamura barake ranai e o yomali khama do ba fo e ka qur'ana kala ka yele ika arjanna soyi ka ayal labande subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. باب فضل قراءة القرآن عن بناء حديث الشيخ نادر. بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن براء ابن عازب رضي الله عنهما قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن متفق عليه. بسم الله